Maria Gomez, Dr. Leleng Santiago, Parico Giosioco and family, Parico Evangelista and family, Parico Ocampo and family, Parico Tugot and family, Wang family, Ning Paharit, Ronnie Gatos, Jeff and Barbie Soliben, Bayani and Rose Atienza, Juan Mendoza, Vicente and Juanita Regala, Marvin and Sharon Regala, James and Margie Sutpin, Dave and Maricor Stewart, Brian and Marlene Leiter, Santo Niño Missionary Group ng Apong Waning, Cristina Austin Baste, Heriberto and Aurelia Alfonso, Kenneth Lingat, Apen Gasa, Emerito and Senaida David, Emerlene and May David, Shane and Kevin Manabat, Erica and Summer David, Marco and Zion Manabat, Piping and Lucy David, Maureen and Albert Lumanog, Connie and Arnie Dukut, Alvin and Grace David, Joyce and Brian Sibug, Alicia Clegg Gabriel, Ella Quincy and Levin Bell Sibug. Para king birthday ng Catherine Dabu, Santiago Albero, Aurielia Medina, Aricel Richel Malutak. Para king wedding anniversary ng Paul and Giselle Ocampo, David and Marlene Bustos. Para karing makapusubaling kaya doon nandi, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Arlene Claire Sikat, Mia Irene Sebastian, Mary Joshua Sikat, Jenel Bundalian, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph and Mary Hazel and E.J. Valentino, Joseph Emilu and Ethan Digicomo, Mike Melody, Gabriel and Micaela Yang, Debbie and Erin Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek, Chris and Lisa Pineda, John Alfred Kayanan, April Anika May, Aliana Marie, Alfredo Kayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguela Bisda, Jasmine and Bong Minebes, Mercy and Jeffrey Rosabon, Tess and Romeo Lasco, Francis Lasco, Amelia Soriano, Soriano family, Jacqueline Bisda, Minerva Concepcion, Carissa Mir, Jermaine Ronilo, Rain Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Angel, Arcel and Shangri-La Gilas, Francil Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J.C. Bon and Mylene Bitug, Ched Alfonso, Veronica De Leon, Jocelyn Heroso, Claudia Camiling, Jenica Camiling Solyap, Edgar and Glenda Navarro, Lane Nicole and Kyle, Rodel and Jinky Manyalak, Jay and Daisy Soriano, Mike, Dayan and Miggy Martin, AC and Jonah Soriano, Johnny and Juanita Manyalak. Para king malagwang kapaldanan di, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Francisco Hinco, Rina Kayanan, Ramses Tala, Romeo and Mercy Lasco, Carlo Camaya, Francis Dabu, Joyce and Rina Kayanan, Ramses Tala, Romeo and Mercy Lasco, Carlo Camaya, Francis Dabu, Josie Inco, Terry Davis, Francisco Inco, Rosario Gilas, Charles Ann Gonzalez,
Reynard Manlutak, Teresa Alfonso, Ines Gosum, Norma Gueco, Rupina Ocampo, Natividad Ocampo, Loy Pangilinan, Cecil Manlutak. Para king kapayapan ding kaladwadi, Jerome Maria, Ulian Simeon, Lauriana Pelino, Salome, Jose Senior, Isabel, Gloria, Angel Amparo, Felicidad Melanio, Paulino Patricia, Among Osegiao, Dr. Bienvenido, Antonio Florentino Loreta, Pedro Cecilia, Julio Julia, Medalia, Amilcar, Renato Rosario, Flora Melchor, Leonila Constancia, Froilan Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto Belen, Dominador, Cristeta, Antonio Maria Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Librada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio Victor, Evelyn Aguas, Among Tony Dumawal, Jesus Tayag, Colombina Inco, Tanner Tyler, Percival, Teresita Mendoza, Benita Pacifico, Cherry, Alice, Ruben Sr., Elena Reynaldo, Alfredo Sr., Teresita, Esperanza Adoración Sani, Jesus Soriano, Benito Arseña, Epipanyo Maria Inco, Maria Arsenio, Jerry Veronica, Angel Cruz, Jose Lopez, Fortunata, Jose Gasa, Maria Jesus, Gloria Valentino, Jaime Marisa, Cristina Vivencia, Jolica Jennifer, Rapi Bisda, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Luis, Erlinda, Corazon, Emmanuel, Serapin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Ernie, Justin, Mirna, Pablo, Jimmy, Eustaquio, Felicidad, Catalino, Lydia, Leonardo, Eduardo, Ernesto, Alfonso, Enrique, Rosalina, Elena, Nicolas, Apolonia, Herminio, Hermenegilda, Victoria, Pablo, Pepe, Marivic, Antonia, Julieta, Job Carrel, and Joan Selan, Cornelio, Marcelina, Dionisio, Merville Tagundungan, Sita Tess David, Uring Santiago, Erning Sevilla, Rolando David, Rosario David, Lander Orense, Sani Diaz, Jose Poleng, Sia Jose Lumanog, Ernesto Ricardo, Susana, Omar Ocampo, Calixto, Norma, Alma, Carl Joseph Pitwin, Jose Salvadora, Severa, Juan Mariano, Maria Luz, Lucila Jensen, Lorenza, Roberto Juan, Ricardo Encarnacion, Wilmar Genaro, Maximo Mariano, Escolastica, Jesus Emerenciana, Jose Apolonia, Miguel Maria, Among Damaso, Inco, Juliana Corazon, Elena Roque, Reynaldo, Maxima, Francisco Carlito, Mario, Roxana, Cristina, Coronel, Roque, Macaya, Pedro, Alejandra, Herbacio, Teodora, Constancia, Mateo, Maria, Pablo, Francisco, Nicasio, Berencia, Isidro, Roberto, Lydia, Barbara, Alfredo,
Segunda, Joel Beth Eduardo Sr., Ricardo Arcelia Sr., Aming Sion Ocampo, Chopila Renato Roque, Gerald Jason Sebastian, Jose Jesus Encarnacion Antonio, Roel Soriano, Salvador, Zenaida, Celestino Giao, Maria San Luis at Karing Maldang Kaladwag ng Purgatorio, lalong-lalo na ang karitang alanang makaganaka, Karela.
Ating betong nga pamilya, mitipon tamo, king lagi ni pampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Iso Kristo, ing lugod ning Dios. Ating pamakisan metong ning banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At kay kaan timurin. Viva Apong Tiago! Viva! Viva Apong Tiago! Viva! Palakpakan tayo po kay katamong patulunan. Pakamalan kong kakaluguran, kaniti pungaldo, kaniting fiestang balen ning Betis, king kanamaldo ning Oktava, kilub na ning Oktava ning Pasko. Pasalamatan tayo nga pong ginuking tinipo na katamon ting metong nga balayaning Diyos. Lulugod kaya at lulugod king balang metong. Ing kataymikan din kaya katamong puso, kaya katamong panamdaman, ing marugulalugod ni nga pong ginu kaya katamo. Inya sa tatsu tamo keni pasalamat ka rin sa blang grasyang pagkalubna. Kaya katalang pagkalungkutan detang dakalapinandit. Etaya liguran ding kapara tamo. At etaya liguran ning sarili tamo.
itamongan. Magkumpisal ko, King Diyos, ang may payang tuto, at kay kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, mamaano at dapat, at may ayaliwang kakulangan. Ulinita ipanigapupo, ka Santa Mariang Kapilanman Birhen, akaring sablang santo, at kay kayo kapatad, ipanalain niyo ko, King Diyos, aginutam. ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad aning kasalanan tamo, iyuli na katangan sana king biyelang angga. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus.
Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, gloria in Patris, Amen, Amen, Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo, et in terra pax hominibus. Gloria, gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus. Manalangin tamo. O Diyos sa mayupayang totoo, ipagkalumusake kaming pabayat na natalip naning kasalanan, ing mitimawa kami king kapamilataning panibayong pangabait nanting tao, ning anak mong bugtong Yeso Kristong ginumi. Ang mabibiyem po magari kambe mo king kami tunganing banal na Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Susulatanan da kayo, pakamalan kong anak, ami patawaran na kasalanan, king kapamilitaning lagyo ng Kristo. Susulatanan da kayo, pengaring lalaki, uling akilala yun itangat yun na kanitang pang kamuwalan. Susulatan da kayo, kabayantawanan, uling aday gineing marok. Susulat ko kaya kayo, kakong anak, uling kakilala yun ingig pa. Susulat ko kaya kayong pengaring lalaki, uling kakilala yun itingatsyo na kanita pang kamulalan. Susulat ko kaya kayo, ikong kainakan, uling mga sikan kayo, at ing amano ning Gino, manatili kaya kayo, at ikayo aday gune ing marok. Eyo pobren ing bihagan na ning yato, ring puso yo, o ning nano pa mang bagay keti king yato. Nino man ing malugod king yato, alayo kaya ing lugod ning igpa. Uling ing nano mang yompang ning yato, insablang makawili kareng pitaning laman, insablang makayuyot kareng paninamanman, at insablang pagparangal ning tao keti king yato, meto naman ka rin alang manibatan king igpa. Nune, manibatan ngan king yato mismo. Ing yato at ing sablang at tsukaya, ababiyayama kareng tao. Lilipas ngan, dapat, ing ninong mang tutupad king kaburyaning Diyos, manatiliya kapilanman. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, banwa magsayalo, yatu tumulayo. Banwa magsayalo, yatu tumulayo. Banwa magsayalo, yatu tumulayo. Banwa magsayala, yatu tumulaya. Banwa magsayala, yatu tumulaya. Banwa magsayala,
Yatu tumulaya. Purihan ing ginuy kong sablang tao ketiking yatu. Purihaning kayang ligaya at kayo payan. Purihan ing maligaya ng lagyo. Banwa magsayala, yatu tumulay ha. Banwa magsayala, yatu tumulaya. King templo na malaus kayo, atain kaya idaon yu. King banalagayak sambaliyaing ginu, galgal kaharapana o metoyatu. Banwa magsayala, yatu tumulay ha. Banwa magsayala, yatu tumulay ha. Karing sablang bansa sabian niyo, Ginuhari ayaing miniete tagan kingyatu, iniaheyan umanu. Kingmit mong katuliran sa belang tao, kaya lang ukuman. Banwa magsayala, yatu tumulay ha. 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 King minuna, in Diyos magsalitaya karing kekatang pipumpunan. Ngini magsalitaya kekatamu kapamilataning kayang anak.
Ingino manatili ake kayo. Kang timurin. Pamamasaking maya pabalita, agpang kang Lucas. Kaya kita o Ginoo. Atin mo namang metong propesiya, amatuan ng bina. Ing lagyo na, Ana, anak ng Fanuel, ning tribo ng Aser. Pitunong banwang miyutos ning asawa na, baya me balo. 84 banwoing milabas, manibat kanitang me baluya. Eya bitasang mama ko king templo, aldot bengi, susuyuya king Dios. King pamagayuno at pamanalangin. Kanita mismong oras adaraon de Maria at Jose king templo Jesus. Linapit yo karela iana at pepasalamat ya king Dios. At migsalitaya tungkol king anak akaretang sablang maninayak kaya king pangakabos ning Jerusalem. Inyang agam panandana ing sablang adwan ning batas ning Ginoo. Migbalik na laking balenda karin Nazareth, Galilea. Ing anak, may ragulya at mesikan, kitmuan niyang kabyasnan, at ing grasya ning Diyos, mamantabe kayo. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurihan. Mayapayabak po kay kayungan. Happy Fiesta po, palakpakan taya po yung kay katampatulunan. Nino po ring matudtod, magtas lang gamat. Very good. O, migtas ko atang gamat, among. Ako po kanong manaral. Pila na pong aldongen manibatan niyang umpisan tayang pagmasusyan ingaldo na ing panahon na ning Pasko. Nandin po king kamumulanan ning kekatamong misa, binanggit da na makapalubya ining kekatamong kapiestan king oktaba na ning Pasko. O ba't po ating oktaba? O ba't meto ngayaldo? Ing oktaba, bibiene kay katamo ning Santa Iglesia, uling masyado yang maula at maulaga, king kay katamong kasalpantayanan, ing kay katamong pigmasusyan, inyapin agyong alulan ning metong ayaldo. Kailangan dakalayaldo, ban pigunaman, at ban ilikas tayo, king kay katamong pamibyebye, iting maulang regalo ning Pasko, ing pamikatawa ng tao, ning ginutamong Hesu Kristo. At mekad, ing kay katamong piyestang kapasalamatan, eya mumi paintagon ang makalubking oktaba na ning Pasko. Eya mo aksidenteng milub king oktaba na ning Pasko, nune papakit na kay katamo, lalong-lalo na kay kayo, nung nanoing ulagana, nining kay kayong kapag masusya na kapiestan, ampo paning maulang kapiestan ning Pasko. But going back,
pila ng Aldo, anyang inumpisan tayong Pasko. At ala kong aliwang komentong daramdaman, at ako mismo sinabi ko, noon malangi yata yung Pasko ngeni. Malangi yata. Niya pong kaibat na ning misa mi karin king katedral. Nakarakal tao. Pero after few minutes, all gone. Bala mo walang milyari. Inyapin, komento mi, malangi ing Pasko. At sasabyan da pare nga liwa, ing kanong Pasko ngeni, nakalupa ning dati. Nakalupa ning sadya. At akakita mo yan, daranasan ta mo yan. And when we are confronted with the many changes that we are experiencing, lalo na king katamong pamagmasusi king Pasko, it's easy for us to say and shrug off, bayo na yung Pasko, masaya ing Pasko. And then, we go. Metong po kano, kareng, kasiguradong diling, malilyari king metong nga tao, yapin ing pamagbayo. Bakit? Uling susulong tamo, tutuwa tamo. Ating metong nga post king Facebook, pisasabyan miya po na bengi, nga na, man may naliwaing Pasko, metwa ka mo. At potang tutuwa ka, potang susulong ka, manaliwa na larin dembage, makapagpasaya ka. At malyari tayo pong lawen ni taking adwang panlalawe. It's either you get frustrated with the changes, or you will discover na atin pa palang makapagpasaya king biye kesa karetang akasanayan. Kesa karetang sadyata mong gagawan. Ngeni po, nung atin ta sigurong lawen at pigunaman king pamanyulong king biye at king pamanenaya, masanting lawen taya ing propetisang mi banggit king ebanghelyo. Iana. Nano yung kwento na? Iana matwane kanu. 7 banwa, miyabela ning asawa na, at kaybat me baluya. Aldo, alayang palyang mumunta king templo. Bakit? Uling atin niyang panenayan. Uling atin niyang asahan. At nung lawen taya ing bien ng ana, agyang eme banggit, iya ing metong ataong akit tamong dinalan dakal apa magbayo king biena. Itamong kamaten kang asawa, itamong tumuha ka, dakal magbayo. Itamuping metong ayaldo, dakal ng magbayo. Pero lawen yu po yung disposition na niting propetisa, may natiliya king templo. Bakit? Uling atin yang tatalnan a pangako. Ing pangako na ning kaligtasan. Kaluguran kong kapatad, king katamong biye, dakal tamo daranas sang pamagbayo. Mo king pamagmasusi tamo king Pasko. Nunay king aldoldo tang pamibiyebye. We are experiencing a lot of changes. At potang balikan me ing biye mo, isabyan mo, at nakalagwang kasabyan, nakalupa ning dati. Dati makanyan, dati masaya, ngeni ali. Dati masanting kaya pamiutos, ngeni ali. Dati, makanyan minggagawan, ngeni alina. We are experiencing a lot of changes. Pero metong yang sigurado ken,
potang ating magbayo, susulong kabye. Pero, ing panagkat ke katamo, yapin ini, libutad da ring ganaganang magbayo, king bieta mo, makananutang manatili. How will we show up and remain amidst all the changes happening in our lives? Lawenye puy ana, yasina lang mintaking templo. Agyampang atinyang karanasan na masakit. Agyampang atinyang karanasan na mabayad. Ikwana ng metwa yung panayana, daratang. Akakit daratang. She could have felt frustrated and go. Pero may natili yung mumuntaking templo. Uling tatalnane ing pangako ng Diyos. Kaya katamo po, when life gets a little rough, the easiest way to do is to go. Ako nakamo, nakapapalto. Kasi disappointed na kakaring malilyari. But the invitation of the gospel for us today is this. How will we remain? Because we are upholding to the promise of God. Makanano kang manatili, agyampang mabayat na sitwasyon. Makanano kang pakit kim pamilya mo, agyampang labu-labo na kayo. Makanano kang pakit sumuyo kim parokya mo, agyanging gagawan daya nakalupa na ning dati. How will we remain? At sasabyan na ning mumunang pamamasa, ding manatili, ilapin ding tutupad king kaburyanan ng Diyos. Baloyo po, nung ating maragulagrasyang, nung ating yang maragulagrasyang tinggapiana, king ebanghelyo, aliwa man itang ikit na yung ginong. Nung naing peka maragul ng diling grasyang tinggapana, yapin ing menatiliya, king ginong. Ngayon po, kapiestan ng Santiago. Santiago, apostol nening Ginoo. And he has all the reason to go. Lalo na po ketanda kening biyenang masakit na. Ipasyag ng maya pabalita king lugaray lang. Pero menatili king Ginoo. Ing Pasko, tungkol ya po king Diyos, ami katawan tao, makyabe ke katamo. Ngeni, nano'ng pakibat tamo king Diyos, ang makyabe ke katamo, manatili ka kaya. Manatili ka kaya. Kingaliwang dake ning ebanghelyo, karengaliwang misulat ta ebanghelyo nanong sasabyana, ing menatili ang gaking kapupusan, ya ing makaranas king kaligtasan apanayana. Just remain. Remain in the Lord, and you will experience the salvation God has promised in the beginning of time. Pasibayo po, palakpakan tayo nga pong Ginoo. At happy fiesta po kaya kayong nga. Kapatad king Aldo iti ingga nakat lugod ning Dios sa kikatang talapagligtas linto busal tamo. Iyang pangtala rin kikatamong panalangin kaya nga tamong maniga po Ginoo
pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kapulungan ning Dios, ban matula ng ipahayag at isanay king biyaing kekatang kasalpantayanan kang Kristo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kapayapan at ikakayap ning mabilog ayato, banding grasya ning Dios kekatamo king biye, tayranda katamo papunta king kaligtasan ning biye pahintungol, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing magkasakit pauli ning danop, kapanandaman at lungkot, baning misteryo ning pangabait ng Kristo, pagdalanong kalusugan at kapayapan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kekatamong komunidad at ding kekatang pamilya, mabiyasa na sanang tanggap kang Kristo, karing kalulu at karing magkasakit ng tao ning yato, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kay katamong balayan ng Diyos, lalong-lalo na ding tao betis, sumulong tapasan ng lalo king matibay kasalpantayanan at kapanaligan king Diyos, at lugod karing kaparatang tao. Lalam ng pamanantabay ng Santiago Apostol, akay katamong patulunan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sablang mayaw na biye, may painawanongan sana king kapayapan, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong Dios, i Maria bait ning anak mong Yeso Kristo, king kadalisayan at lugod. Ituro na kaya sanang manatiling tapat ang gaking katatawulyan, king pamanukimi keka. At iatad no sana ring panalangin mi arapan mo. Uling gagawan mila, king lagyo ng Jesus aginumi. Amen.
kaya kami magawang namin. Puri Diyos. Puri Diyos. Sa kapatid ng alak, iba't ka rin Diyos. Sa kapatid Pastul ang ginunang enakit kaya, Inda kaluluwanda, Diyos melusya. Pastul ang ginunang enakit kaya, Inda kaluluwanda, Diyos melusya. Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, simpang lubos mayupaya. Tagapanis sana Ginoo tindaon karing gamat mo, king kapuri at kaligay ng kayang lagyo, king kaya katayin ka sa plala ating mabilong ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, malugod mo sanang tanggapan deting iyampang ning kekang balayan, baning kikilalanan miking kasalpantayanan, pangaintuliran miyang kamtan karing maligayang sakramento, iniadwan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Yung ginuman tabi kay kayo, At kaya kaan iyat na ring pusoyo. makayat na no, king Pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Unepin karapat dapat ampon matulid. Ing puriyan ampon pasalamatan da kakapilan man ampon o karin manoy pa. Diyos sa malugod ampon magana ka. Ampating saslag ning kekang ligaya. Pepakilala ning sarili na karing mataring kaisipan mi. King kapamilataning misteryo ning amanong mi katawan tao. Ban mayagyag kaming lugod karing bagay mayayakit. King kapamilatan ng Kristong kikilalanan ming Diyos. Ang eniat at ang alanda na ring tao. Ulinita kambering sablang ang helampuan banal. Ing banuampuan yato daralit na ing masayang kapurian mo. Kabangi kami kambening mabilog ka banala kapulungan. Papasyag ming ligaya mo.
Ikapining banaloy pa ating metolelangan matampanak ang pupurian. Uling king kapamilataning anak mo Yesu Kristong ginumi. At king upaya ning banal Espiritu. Pagkalaman mong bing sabla, layon pa banalan mo. Alakang tuknang mititipon king kapulungan mo. Ban kita manibat king kayaslag ning aldo ang king kayalbog na. King dalise daon miyang pangya, king ikaligaya ning lagyo mo. Ulinitaw ay pa, ipanigapumi. Palukuban pon pabanal mo laking Espiritu mo reting ain. Adarala, ambon daraon mikeka. Ban magawalang katawan. Ambon daya. Ning anak mo Yesu Kristong ginumi. Amen abilin kaya kami king pagmasusyan mila. Reting misteryo. At atandanan mi pakanitang beging mi panganyayaya. Kinwaning tinape. Pepasalamatan na kampon pinuri. Pirasonet dinwang ne karing disipulo na at ngana. Wanan yeti kayo nganat mangan kayo kaniti. Uling itiing katawan ko. Ami daon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis, pasibayan na kang pepasalamatan ng pon pinuri, dinwang ning kalis karing disipulo na at ngana. Wanan yeti kayo nganat minum kayo kaniti, uling itihing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon na lang hanggang tipan, ami bubu para kay kayo ampon para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan yu itiking pamigaga na kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ining gaganakan miyo mapamakalulong ipa, ing makaligtas ng pamaylas sampon kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebiating pamaytas na banwa, at layon makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, daraon miya kaya kabilang kapasalamatan, iting mabye ampon banal as sakripisyo, balikdan ming mit mong pakalulu, ingayin ning banal kapulungan mo, at kilalanan ming may dawon king biyena, paulin ning sakripisyo ning kamatayan na, biriyan mo kaming misut keka. Pagkala mo sana, kingi kaming mipasik nangan king katawan ng pondaya ning anak mo. Mikatmuan kami king banal ng Espiritu. At maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang metong mong alanganggang daon keka at papalyaryan na kaming mirakayanan, king pimamanan ding banal mo. Muna kambe ng Juan a Maria, kapilan man birhen, ay induning Diyos. Kambe ng San Joseng esposo na. Kambe ng duwan mong apostol ang pamaligaya mong martir. Kambe ng Santiago, ading sablang banal, paulining pamamilat nanda, manalig kaming mirinan kasopan, alang patanat, king arapan mo. Hoy pa iti sana nga inimpangasot mikeka, pasulungan na yung kapayapan ng ponkaligtasan, ding sablaking mabilugayato, pasiknahan me sana king kasalpantayanan ng ponlugod, imbanal kapulungan mo, akasulukuyan maglakbeke ti king yato, kambening talasuyo mo'y Francisco ing papami, at Florentino ing obispo mi, ding sablang obispo, pari, ampon diakono, ding sablang susuyo king banal kapulungan mo, at ding mabilog kapulungan, agewa mong sariling keka.
O mapamakalulong ipa, pakiramdaman mo yung panalangin niting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo. Lunusan mo lang mga tipunan ding sablang anak mo, nula pa man makasawot. Ding kapatad ming beyangu dabi at ding sablang ke kambe matula, ampon mebu na ketiking yato. Malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo. Anong nuka rin kami manayang magkamit lubos king ligaya mong alananga. King kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bagay mayap. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ipang mayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, sablang ligaya't dangalan keka, manggaman kingalanganga. Kambening kapanaligan king Dios sa malingap kay katamo king pinandit ning pamangailangan. Manalangin tamon timon ng makanano na katamong tirong Jesucristong Ginoo at kapatad tamo. Patawad mo ang salam. Ikabus mo kami king sablang marokoy pa, malugod mong ipaggalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyos kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang puan pagsadyan mi, ing panyatang ng mit mong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Jesucristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mula sana babalik ding kasalanan mi,
Nuning pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal kapulungan mo, at pamayapan ng ponpisan meto nga niyagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyem pon magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ning ginuman tabi sanang parati kaya kayungan. At kaya kaan timorin. Anting meto nga pamilya ning Dios, ipakita po ngeni ing mikakametong tamo king kapayapan. sa Kristo. Pagkalumimbi lang aga, katamang sabang tanggap kayo. Pakamalan kong kakaluguran, niyo'ing kordero ning Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ning yato mapapalad tamo, ikatang mayayaos ban makirake king biye, at misyon ng Kristo. Kino, et matampang tanggap kaya ka, dapat egkas miya nga mano mo, kumayap na ako.
ang matas, tra-l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 a, tra-l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 a, venite adoremus, at kapayapan ketiking yatu, tra-l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 a, tra-l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 a, venite adoremus, Maria, Maria, San Yosef, kinlalabangan nilang abena. Haring puso ta, bibabayin niya, tra-l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 a, tra-l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 a, venite adoremus, di puso ta mo, lalabangan lang, tra-l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 a, tra-l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 a, kamarang kaluban na. Maria, Maria, San Yosef, kinlalabangan ilang abena. Manalangin tamo. Pagkalumosake kami, O Diyos, sa mayupayang totoo, ing magluwid yung biyemi at sikanan king kapamilatan dareting banal na misteryo, akaybat mi pamong gimpanan, iriadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lukluk tapos saguli para karing mapilan pong paganaka. Viva Aponsago! Viva Aponsago! Palakpakan tayo po yung kikatabong patulunan. Pasensya na po nandin natin na po yatang misuldungan kayo kabang mga di kayo kaya rin pamakinabang. Reminder po, ako po manuldong kabang alapang announcement tungkol po kayong, o yan, sabihan ko na po. Ngayon po ngaldong ngayon, bala pong fiesta, according to the directive po ng Archdiocese, sa ating pong special collection para po king Mother of Good Counsel,
Seminary yan, no? Okay, so pwede na ko pong sumuldong ngayon ni kanya, no? Okay, iyo po tutusukan ka bang alang announcement. Po tabalada no ka rin ko, dalan din kolekta nga rin, ila po kanako rin. Kaila pong Mother of Good Counsel Seminary. Kadua po, buri ko lang pong pakilala kay kayo rin minantabi tamo pong pari, kaniti pong gat panapo na ini. Muna po yung keni pong kasiping ko, ngeni pong, sabi ko? Gat panapon nga ako, ngeni pong aba kay ni. Buri ka pong pakilala kay muna po yung kening kasiping ko, yung pong parochial vicar ng Holy Rosary Parish, Angeles City, at yung pong Vice Chancellor ni Kakatamong Archdiocese, Reverend Father Jasper Lawrence Sanita. Palakpakan tayo po yaman. Ating tutuki po, yung parochial vicar na po ng Immaculate Conception Parish, Balibago, Angeles City, Reverend Father Carl Louis Cabigting. Impong chaplain na po ng Angeles University Foundation, Reverend Father Maverick Angelo Pelayo. Impong spiritual director ng pre-college department ng Mother of Good, yan po yung makikasalanan natin tapong special collection ngayon ng Aldo ngayon ni Karela Pumiras, karing seminarista. Impong spiritual director ng pre-college department ng Mother of Good Counsel Seminary, Reverend Father Jerome Roque. Ing naman pong paring ini, maka-study on live po, mag-aral po kasalukuyan, king Loyola School of Theology, maka-live-in, maka-study live po, maka-study live, mag-aral po king Loyola School of Theology, Dogmatic Theology, at Doctor of Education, king pong Ateneo de Manila University, Reverend Father Jefferson Bacani. At ing predikador po kaniting Aldo ngayon, may naral po kaniting Aldo, ipong Vice Rector ng Cathedral Tamo, Reverend Father Omar Nino Defensor. At syempre, ipong panayan Tamo ring ma-ordain at ing pekabunso, metong po ka rin pekabunso, Ing pekabunso, karin pong kleriko ng Pampanga, impong kukwaking trono ko bilang peka nakapari ng Mabiloga Archdiocese, impong bayong deacon Tamo at resident deacon ng Cathedral Tamo, Reverend Joed Mutok. Tutuki po at yung pumisang alas 6, panimuna na po ng Kakatamong Arsobispo, at yung pumisang alas 8, panimuna na po ding pari ng Vicariato, alas 10, panimunan da po rin paring religyoso, English Mass po ini, alas 11 po yung binyag, alas 4 panimuna na po nga pong ambo, alas 5:30 misa pong panimunan daring Betisenyong pari. Kaya pong December 31, Aldo Domingo bukas, sa tintamo pong misang alas 9. So alas 9 yamo po yung Sunday Mass bukas para king Sagrada Familia. Ating tutuki pong misa, yapi na po yung alas 8:30 ning Bengi para po king Solemnidad ng Maria Induning Diyos at Panyalubong king Bayong Banwa. January 1, 7:30 a.m. ya po yung kakatamong misa, Aldo Lunes, at 11 a.m. nung atin pong pabinyag. At ating kaya pong panagkat a concert kaya pong daratang January 6 at mi pamagatang in eternum cantabo o Forever I Will Sing para ya po karing katekista ating Mirabilia Day Choir featuring Excelsis choir la po ibat king Australia. Impong proceed sa magamit kay ni Mibiela po para king regular catechism classes na po rin kaya katamong katekista at para king Mirabilia Day Foundation. Nung ating pong bisang pa-reserve ticket, lumapit la po, karing kaya katamong katekista, o po tapong may buklat ya po ing religious store, tamo po king kaya katamong parokya. At buri ko niya naman pong i-promote, ing kaya katamo pong religious store king parokya, KKK, yan naman po ing tema na po niting religious store, tamo po ngayon ini pong religious store para ya karing katekista, para ya karing kalulu, para ya karing kayanakan. Den pong gamit yung pangdebosyon at pamanalangin, insenso, host siyang buring i-offer, malyari ko pong sali, kaya ni pong kakatamong religious store. At kaya pong daratang bulan, manibat po January 1, at asahan niyo po mabilog at January, eyok po akit kaya ni king parokya, uli magpakalaut-laut ko pa mo po, abanta amisyon ako man pong bagya, at takayabe yo po takayan tabe, king mabilog pong January, i-among Jason po. Panalangin niyo po king kanakong lakad, para yarin po king parokya, ing kanakong lakad, secret na ipamo po para no karinya. Dakaladakal po salamat karing sablang susuporta, den pong bisa pong mag-donate pa mo rin para po karing proyekto ng kakatamong BFC 2023, kasuywan kasalesayan kasiyahan,
balo ko po sila po keng kilwalken at malyari la pong lumapit. Takal no po apayaring proyekto, kalupan na po ning bayo, midugtungan niya po yung bayo tang CR king patio, may waterproofing niya po yung katamong pisamban, dengan pong gamit kayong pangmisa, may kompleto nungan po, deng ega-naga ng lengguwahe, ega-naga ng kalis, ega-naga na pong kailangan, sa lese danangan po, at king kasuywan naman po, may kapagpa-training tana pong 25 bayo pong test the trainees on acupressure massage therapy and Swedish massage. At asahan tamo po karen daratang pambulan at pamurin pong matrain mas misopan king training po king test da kapamila taning saop ning kaya pong Betis Fiesta Committee 2023 at ikityo naman po rin sadya tamo pong entertainment programs is ito pong fiesta pepanatilyan, digdagan at binalik tala po ring mapilan. Palakpakan tayo po ing Betis Fiesta Committee 2023 ding kaya katamong PPC, PFC ding ega-naga na mandated organizations at kaya kayungan po palakpakan tamo po yung kaya katamong sarili. Alakad ta po ngeni para king tauling bendisyon. Ing ginuman tabi kay kayo. At kaya ka antemorim. At bendisyonan na kanin Diyos sa lubos mayupaya kambeda rin kay kayong familia at pakamalan king biye. At ipagkalub na yung pakamalala makapagnasaning pusoyo. King lagi ni pa. Amponing anak, amponing banal na espiritu. Amen. Ume kayo king kapayapan, manatiling tapat king ginu kapilan man. Salamat, king King Diyos. Viva Aponsago! De po may pakirot, pailot na kayo mo po kaya rika po. Ano, tatanda ko.